kad dođemo onda se tu stavimo. Da, ovako riglet i onda dole nosimo. Jedan hotel baš. Ne, nisam. Da, viš, uopće se ne mruši. Mislim, možemo pored, šta ja znam, ne znam. Pa valjda nema ništa. Znaš kak? A znam, ali kaj da odem na recepciju pa da pitam tam ili kaj da radimo jedno. A misliš da uopće hotel zatvoren? Pazi, tu žice neke idu. Ti ne? Ja sam mislio. Ti ne boš? Ti boš iza mene. Pa da, ja bi ovak stao, kaj nismo tu? Pa jedino tu ima mjesta ovako. Danas je dan za odmor isto, kupanje na plaži. Tak je. I danas ima malo više ljudi. Viš ga?
čovjek izmisli, a? Šta čovjek izmisli? Znam da se ti voli snimat. I pozdrav! Jesi nas našao? Da. Di si parko? Tu gore, a? Ako naš? A ti si isto, ideš prek veze na te tehničke i onda tebe jebe sad guma. Pa ne idem za auto. Pa ne idem za auto. Aj manikena smise je. Ajde Vlado, pogledaj u kameru. Ne, to ti ništa ne boli. Kako nam Joža juri prema Dugoj uvali. Vidite ovo. Prosječna brzina nam je pa negdje oko 135. Evo sad je na 150. Ne, ja sam rekao da bi ju počešao leđa da ju svrvi. A gdje vidiš te brzine? U svojoj glavi. To razbacuje. Kuš, trenirka, kratki rukavi, ali tenke ono. A gle motor, šest kopera. Torba. Jožić bok, kakav je bio put? Ajde. I kakav bu sad to film bilo, aj? Prekrasan ti motor je. Prije vodnjara još. Dečki, živjeli? Čekaj, druga kamera, samo mu ta kamera, a druga... Možeš bez obzira kad je prošlo 2 dana, možeš reći ono kad trebaš reći. Bez obzira kad je prošlo 2 dana, mogu reći ono kad trebam reći. Živo. Dobro, ček stavimo, valjda. Ti? Ja, da. Nazdravimo za mog prijatelja Tonija, sretan ti rođendan još jednom i živjeli za Toneka, živjeli. Pa nisam mislio to tako brzo. Otvori ovu vitrinu. Dole, desno. Aj sad. Evo Vlado je oduševljen. Osmih Vlado, snimamo te sa 2 strane jebate. Toni kažeš ipak ne odustajemo od snimanja, jel tak? Pa makar izgubili i ovo.
stvar. Tak, stavi da te se ne vidi, jebate, vrak. No, velim, još je sreća dobro prošla da se nije... On je rekao za mene. A ja mogu sad pa ću ja za vama. Evo, gledaj, vidim me. Nemoj samo pak živčan, kaj? Vidim ga, bolje da ga nisam vidio. Ajde Mišo, zakrčio si promet. Onda ja idem s njima. Jadrolinija. O, Boga mi ima dosta.
mixernél van ez a fényezési változat, tehát ott most nem tudom már, hogy mi a fantázia. Recite nama, mi se nalazimo na kojem trajektu? Trajekt. Evo, upalio je mašine. Kaj, Brestova, Cres? Porozine. Pogled sa lubenica. Čekaj, ne misli tu lubenica. Ajde da lubenica pojedemo. Bar to. Nije žuta. Čekaj, gdje je ta plantažna lubenica? Tamo je, no. Prvo mjesto na Lošinju. Ajde prošetak malo i da vidimo, nađemo plat negdje. A jes? Nije se upalo.
Lijepe plaže na Cresu. Idemo se okupati. Nisi skvrčil noge malo ili nek? I raširit ruke. Ajde! Bomba je! Ajde Vlado, ajde! Daj, nemam više soka toga, možeš mi snimiti. Nima cijelo vreme. Reci idenje ovoga malo, pa mi daj malo da se nemaš ništa. Kada je ovo? Ne znam šta, daj zemlji kalku. To se izlije, ne, aki bok. Izvolite. Hvala. Evo, molim, dobar tek vam želim. Hvala. Čekaj, Vlado priča vic. Da, ne smiješ kakat u ulici. Ovo kaj stisaš napraviti, to ne smiješ. Kaj ne Sad više sljedeće 3 ture ne budu mogle se ukriti. A?
over the hills and far from mine. She's waiting